nanglilo, nanglitang lilo, Karbi risunim so arong aje, nanglitang lilo. Ningkan tharo krisir kebra troksi kebra pli aningkan pen katalon kapang ceng pining ningkan suri hinira krisir keb aningkan an pli kebra po ang deng nang pleng tanglo. Karbi akhe phur kimolo alira cham kedunai lapen kethenai arong aje hello Karbi risinu so arong aje. Wakpet non somindar arat doan. Sidi pikok lagi gicing thang lepen alira cham piduno nang pli kebra pong deng Karbi risunim so arong aje along. Card news bitu hin pen sangkur arat do ana phanta. Likebra pong deng Karbi risunim so arong aje hirjumi lepen kardom pajirik. Cardon. Plikebra pliang deng Karbi risunim so arong aje along. Ingkore pli zonala tharia samia tun hachitong dun asana son kachipati kecheng. Troksi kebra pliang deng Karbi dorbar kiseng arni katalon thang krit chokoni so Karbi arani katalon japan lam thika cheparai. Lok Sabha ki Ligabra Zonal Lapen Sector Officer upon Seke Kipi. Kardom, Karbi Prime Time along Penili, Virabon Krupi, Nang Beer Tangton Pen, Arjuita. Rongitong, Karbi Cultural Society alama Kang Turpen, Tarang Sajutang Aklam along, Tang Crepe Horni Pen Kipang Cheng Plikebra Poang Deng, Karbi Rusunim so Aronga Jalong Kadukawe, Inkurahini, Azona Taria Samia Tumachitong Dun Pusi, Taralang Sopen Kat News along Beer Tanang Pale. Karbi risunim so arong jenangli obito nang bonglun kan chepati la sinising be taralang so kang jarji mon e kalang la solun angkung ateng non malom Karbi san kurara taralang solong kidobom khai krehini ang bong kithenai la pen kilang minai arong jelong kilang chari ji mati kidunjia phat mon ya son si theklong nona phong arong jelong kadukawi inkora hinia zone atharia samia tum na chitong dun zone mate terang pen kibang ari so kor jang tum kachipati ki doana son along kachipati dunji bisi kang mek kaning jepen ning ke hang ning karong alam chepakang rinti tum reso jang doidi jang la do ka ve chepeng po etame tum ning arong pen sini tum giwang la pen tela dang chepati dunji son an setame ni tum ning ke klar pen ning arong pen sini tum chepati dunji la sini tum Karbi me thang khay ju tang reng ge phansi ni tum gewa tum la duan kachipati son an ge kasi sik tang si yong lo lapen unana bangke duana son tala cepati yang dengan ke cepati dun lapi posini tum bangke cisik lo jadi langsung bilang lok semua asofi puluni Difurong supi Karbi so dorbar sahem along thang kret choni troksi kebra pliang deng Karbi dorbar ke sengani talon si Karbi dorbar lampu thot chandam tu Paro Krisir Kebra Plikebra Chok Aninkan Thang Kret Chok Arni Chikibi Semunit Karbi Khaila Pen Karbi Alongri Dorang Jip Munti Parsik Damsi Karbi Dorbar Amahang Patheklo Pini Arnian Ke Karbi Dorbar Artanikan Chok Kebra Planikan Ahem Along Litanglo Sarsing Teron Habia Phan Mai Phula Pen Samson Sing Ingtia Phan Kongchunma Arpu Peksi Bharat Swaden Long Lia Prang Karbi Dorbar Amahang Patheklo Karbi Dorbar Mon Sampen Kachisonga Jok Non Karbi Long Longlo Rengdok Rengni Pen Dolonglo Karbi Dorbar Kapareng Viraja Phansi Puthot Karbi Dorbar Phan Pharangsi Pareng Thulo Pusi Dorbar Kiseng Katalon Arni Maipu Ajit Timung Pen Birta Kya Batuma Phan Than Pachini Karbi Dorbar Pen Thang Kret Chogani Su Karbi Arani Wojaru La Phan Khaya Vola Pen Jambelia Thona Phan Khaya Sim Mate Symbol Pu Hok Pon Loputa Maipu Timu Sang Ho Pen Ning Je 1946 16 February 1946 এই তো সংগঠন আমার কার্বি জনজাতির কারণে অতিশয় প্রয়োজন আৰু খুব এটা ডাঙৰ সিগনিফিকেন্ট আছে এইটোৰ কাৰণে যেটো এইটো সংগঠনৰ যোগেদি বৰ্তমান আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ ভিত্তিত গঠন কৰা হৈছে কাৰণ এই কাৰ্বি দৰবাৰৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট হাৰসিং কৰণ হাবি আৰু ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী চেমচন সিংটি তেওঁলোকৰ চেষ্টাত তেওঁলোকৰ নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰাৰ কাৰণে আমি আজি কাৰ্বি আংলং বুলি আমি চিনাকি দিব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি এই কাৰ্বি দৰবাৰ সংগঠনটো কাৰ্বি ৰাইজে পাহৰিব নোৱাৰে আৰু এই সংগঠনটো যিমান পাৰে আমি
ইয়াক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেক কাৰ্বিয়ে চেষ্টা কৰা উচিত। এতিয়া কাৰ্বি দৰবাৰখন বা প্ৰথমে গঠন কৰাৰ সময়ত কাৰ্বি দৰবাৰ আছিলে এটা ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে, আৰু মাজতে অৱশ্যে ইলেকশ্যন উঠিছিলে এটা পলিটিকেল পাৰ্টি কৰি, লোকেল ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টি কৰিছে, কিন্তু এতিয়া আমি সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে আমি এইটো এৰি দিলোঁ। বৰ্তমান আমি সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন, নন পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে আমি গঠন কৰিছোঁ, আৰু সেইকাৰণে আজি আমি 74th ফাউণ্ডেশ্যন ডেটো আমি আজি উদযাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি এতিয়া এই কাৰ্বি দৰবাৰখন আমি শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে কেৱল সামাজিকভাৱে কাম কৰা ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ, ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্টসকলকে আমি ইয়াত আদৰণি কৰিম, আৰু পলিটিকেল পাৰ্টি বা ইলেকশ্যনত উঠা কোনো ব্যক্তিকে আমি ইয়াত সদস্য হিচাপে চেণ্ট্ৰেল এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বাৰ আমি দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এই সংগঠনটোত শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি গোটেই কাৰ্বি আংলং ৰাইজক, কাৰ্বি জাতি জনজাতিসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আৰু তেনেকৈ এই শক্তিশালী কৰিলেহে আমাৰ কাৰ্বি জাতিৰ কাৰণে আকৌ পুনৰ আমি উন্নতি কৰিব পাৰিম, আৰু উন্নতি হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। Karbi Anglong District Election Asai Campaign Thang Kret Chokani Diffusor Kitha Solong Lok Sabha Kilikapotak Zonal Lapen Sector Officer Atum Sikik PC Kilikapan Kachisik Mek Asike Pado Lok Sabha Kilikarnikate Boklang Dampen Diffuser Kit House along Thang Kret Chokarni Lok Sabha Kilikachitik Megaputak Zonal Lapen Sector Officer Atumapan CKPC Kilikapan Pachitik Pontoy Deputy Commissioner Mukul Kumar Saikia Seke along Chedon Dunsi Polling Station along Akisunga ke Joyalam Zonal Lapen Sector Officer Atumapen Lam Techipachoy Vote ke Jokla ke Det Pier Pu Nonepong Kiligalong Abang Putin na Phanta Methang Ador ke so vote ba Joklong Etnangji La Sopan Zonal Lapen Sector Officer Atum Radapan Seke PC Than Pachini Nangji Puta Deputy Commissioner Pen Maya Long Pachini Namalam Sapor Pan Beer Tamoing to Poniksina Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nangina chusir ham tamle ingnisu. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Matahari, lo nalok car beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma, kona lo lake. Di FOAT lo Iron Bridge adung rong supia long ke cengsi sopin so lapen soar lo tu kapamata dim lo. Kalang ma. Kalang lo, kecengsi sopin so lapen soar lo pan kapamata dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itum kapada ripin benahum rignol. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong.
Please step in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001-863-460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Aturkimi Academy, Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy, Diffu, Rukasan, Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la pentesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang Karbi alam, Teso alam, Kecho ajam tu, Tarmit aduk, Telua kreng, Chitronola, Uktor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhenamo piputhar birtalong wangthulo. Plikir brapong den Karbi risunim so arongoje difutara langso dutang aklamalong nini kechok arni mati thang ni pai kret chok arni an bang kethom ang tanadet pen kijoi kelang abitung atum nang kahom redu na birta karni sa hempia long birta na pale. India det ni hang ni rep hawar Nagaland arong supi ko hima along an friends la pen Canada det pen ang kijui aphan ke wang pen difutar lang so jutang aklam along ta kijui kelang aphan bangkre ke thom atum kijui kelang aphan ang paledun alang litum aphan kat news apherang ke atum pen karju ahot ke thake India det piang bong pen abarim nai la pen ke thene arong ajelake Karbi Youth Festival henlo pusi ongdung atum pen sethan. Very nice. Yeah, because we are from Dimapur, so not so far. So how do you know about this festival? Yeah, because of my friend. There is no advertisement in Dimapur. No about this. So you're from which nation? I'm from Canada. Okay. How do you know about this festival? We're staying in Dimapur now, and our friend had told us about it. Actually, we hadn't heard about the Karbi Youth Festival before, even though we're so close. Is this a first visit? First visit. Okay, sir. How do you feel, sir, after visiting the Tarlangso? We're very happy. It's very real traditional, Okay. and some other festival like Hornbill is more popular, but Okay. this is more real culture. And we enjoyed very much, and the handicrafts were very good. Everything we enjoyed. So what did you bought today, sir? I bought lots. We bought water hyacinth bag and some other bamboo and made handicraft. How do you know about this festival? We came with friends from Dimapur, Nagaland. They came 3 times already, so they invited us up. Yes, this is a first visit. How do you feel after visiting this festival? Very happy. Very nice festival. We'll come again next year. Okay. Tasiko hima along an nang kijui la pen la daktar lang so plike brapo ang deng Karbi Youth Festival along an tanang palidunlo. Dak nang le rock pen ning insam piklo la pen a hokpet a cultural festival non si ketek long lang puta ningje. Hornbill Festival da the obon sita Karbi Youth Festival ason an ketek long le puta alang litumpe ningje.
Biar tabang gelapan selang ton paniklo, domi thak me, kurang tu.